Kasing henyo trap yut council warjantia circle menta kasngi balang ke khatsan trik urisau arjar posan kalalit bania kendo ya ke director of health services Dr. JS Momen halur ke jingbom dan doktor mentala sau benai AA hapo kepadu state dispensary Habakran ciklat pathai kubor usam layu dahun ki shala ubadairu presiden jong ke HYC warjantia circle ulong banadu ubnai jemang jong menta usnam klam dan doktor hakani ke dispensary bat menta kelaya kembasau benai AA bat ulaya tu badak jingbom dan doktor kipat ba kilai kendo shibun bha ki jing e namar ki bon ki shnong ki bha phapo jing pe jong kani kapadu dispensary ulong manakal yang jong ka DHS kalapantep baka jing slam ban pha yu doktor ka deba slam ka jing mi kales jong ki doktor badang shupas thamai bat nakal yang jong ka single ong baka DHS ka deban pha dak we pat ki doktor namar bakam de ka basok ki kipat ba ki balet sha sumar hapadu state dispensary lada klem dan ki doktor Ulong ru banakaliang ka DHS kalakular bakan pha no da doktor hapok kani kapadu state dispensary hakini kisngi bandangwan balada jia bakim pha yo doktor hakini kisngi kaseng hi concession mi kisen jam da kabalet ban khang tala no e kati ka dispensary namar kam mentoi ban shubu tangki staff Henry ki doktor pat kimdan tan takasi nakaliang juni ka HYC wajib circle ilwan yendo ya director DHS pada kesim kumar Kejingwan jim takasi pelong alor ka jibom don doktor po pedu state dispensary kejibom don doktor harte ka dispensary kalong nadu ratrik e ume jom tausnem nadu tuwe doktor emu ulayo permission kiwe par jeka adu tad hadu mata ki klem pa shu ki doktor ki ban lek ada juga jong tu doktor balayo promotion. Dengan dia kejuan punya jong sen tarsi banyak kan ni doktor. Kuat bantip ke kecing slim jong ka department mo ban pa yo doktor ada juga jong tu balayo promotion. Then nakalian jong ka director kalau ini ba kecing slim ni jong ka ban pa tu doktor batma ketika pedus dispensary kalau ba hidang show up ya kena list kau tentang show pas mai gini di doktor bagi sa pasien ngong i koi kata kala ban kade gawe madam ndai nakaliang jini kuat pat bahbau pai ba la sau benai tame la selang dan doktor dan show bapet aduh tu doktor wat ula yo promotion penban ki beri kidang phone i nomor ki senia nomor ki i ka service baula ai ketika dong katanya ka warwes ke bahap apa warjin dia berhoi te nakalian jing ong bali pin la ban deploy yanu mo ban mi ban wan ka cika jong tahu doktor te nakalian jong ga DCS kalakular ni ko ong ba asa simkia mata kasih ya kan ka mat ban nakalian jing kaseng ban ni la kan syai iru ba nyes up katu kan depor pin pa no mador ya tau doktor uban kmi ban pej ya ka jidong kam jong tai pai ba kejibom don doktor nadu benai me adu mata benai kalong kejudunong bakrau di pai ba umpama pintip baki beriu jenis te ki wajin te dang de ki beriu ki banduk ki bang im agarep karyang kitre ki le bela men step ki yo no menit ki bam tu ko keju he kasni kene kalong kejino bakrau ki bakin le kita ki private mo private hospital ki egin yo pisah kene kejiwan junyi kaseng ngamde banyo jing ujor tang na ki no kisnon ki ta andre ki pai ba man ko por ki phone menim tang ki daya phone ki pai ba ki ong nakalian junyi sembhase nakalian pi kaseng kumba phila tulun kumba phila ya dawa hakini ki por mo kumba phi pula ta khobor phi i nakalian junyi kaseng no do ajar pulai arsa hadu arsan imshang klikti ilek ni yelek kat bola ban budin ya gini ki jing deman ki badong kam ya gini ki health center ki badon hampo ko warjen dia namar ni sutu biang ada ki hostel sarkar ki laban air di syakri ke babha ya ki beriu junyi badam te kathan ki dong kam shu ban wan ha juwai ne ha shulong ha ta ki kiwe pet ki hostel kumba pi i ka shulong ta na ka pos por ke jing buni kali ke traffic jam den alian junyi ka seng kumba so karo kalau ang kim kwa ba ki beriu no kodom bikin rostan ha ki jeka sor amar ni nakalian jong ki sarkar ka ang bahkan pinjang kat bala ya kata ki facilities ki jidong kam jong ki pai ba aki department ba fer but community ka jing ya kren ji ba director kalong ba seso bat kumba ka ong kalakular
maka session gini gisi banwan bat nyila keren saya iro WhatsApp tang ta kilis mo bat posting no le de kontraktual le ka permanent do kata ka syong ka jing start jong department nyimla ban batai kata entai ni pat nak liang jing pa bagi dong kam kin pa deploy no doktor kabiang be kenang ba ka jing trai kam jong te hospital kam dan kanu ka jing kata ya ki pa ba nomor ka jing don doktor kata yo pa ba nak po sya ko nomor harte area kibun bagi beri wali sim dua hagani state dispensary nyimla ban len kane ka state dispensary ka kawar du padu kini ki khongla nombre amkoi pat kumtar ta ter kisnang bat terkat pi kat kata kisnang ki bla hap hagane ka dispensary kanu ga jidun nang bakraw iki Kau tili terakhir dan kisah nak bawa kerja cepet ke padu dispensary. ka jingpe jong kane ka state padu state dispensary kila bun hi kisnang ko bangalanyo pi mene adu kini ki khongla baka padu nombre amkoi nombre rim nombre lentiar bak kita ter kita kisnang Ko belum tahu don betang we. adu mata nadu bami utau doktor balayo promotion kemudian doktor syu ta dombe ta ki staff kinos pi perkat pi ha mundur adu kanu kita ki staff baki kinos ru kin la ban ai tak service ya ki beriu junyi menta ki beriu ki dong kam ya ka birth certificate kat ke birth certificate kin le apply kemudian doktor modu ban authorize ya ke certificate i kumba pili nilai i kata kane kade ka juk start ki konikti jong ki long kini long pa ki don kam ke birth certificate makin apply kino ki dong kam per haidu ki school baki scheme long tam ter ki dong kam ban issue takane karo de ka we ka jin ko jong department ngat ni nak kalian jing sing amde issue ka sin kong ban i kini case tanda lawan ki semhalang ni ki kisnong ki thal baki lek bu gejing ujor bomdon doktor bomdon no hikai kasakar kastang kedit ke department kastang kedit kene golong baru akadi ke jing ko dari kamba kindon kata responsibility dada maki kita responsibility kin apa juga ya kata kali sebagai libra pas deploy no ada we kemar ni area ni stay padu sudah no telang adu dauki no telang isi dauki PC prinsip kamri kepada jangan kan deploy no alis ban sting ya ke department seki ke no bagi kenang bawa baru unomdu ta ki jing ta kibla don lupa government kepala bu harate ka padu state dispensary nakalian di kaseng ko ban pa ga message basha sa department ba sa sakaru ada kimla ban pa kini kisi banwan po nu banai ko banyi la up adu sa banai tam misai up adu berkut nu banai ada kimla ban pa itu ga doktor nakalian di kaseng ni khang kelas nu ne ka state ka padu state dispensary nomor kali aja kan susah ambil tangki staff klaim dokter ban authorize di dong kam jauh pa ba